A když беше Radvoju, so oni měli potom od Serbské ľudové univerzity jen zariadnický kurz za sobudžovačarjov. Tam je me Kubašec Maria přizjeviva, so môže ja Radvoju tam na ten kurz, bydlklitný kurz chodžiť. To oni nie sú celí, dokud ja nesem serbsce mova. Tuž je me Maria Kubašec jen džen sobu zała z autom do Kroste, gdzieś by ta też nekajka szula albo zariadnictwo za serbszčinu, właśnie by też tych młodych ludzi, którzy nie są mogli we szuli czytać a pisać nauczyć. A to som ja tam sobą jeva, ale jako 14-letna holca, ja nechach tam do internata, ja nisem do Krosta szła. A przychodne zariadnický kurs Serbskej ľudovej univerzity беше potom v aprílu 47 v Budešine na vonkovnej Lauskej v hostincu, v nedeším hostincu polmesačka. A tam sú oni me brali. Tam som ja mohla ten bydlklitný kurs absolvovať a pôvodne činč, to som ja tiež činila v júliu. By to zakončené. Nawoda toho kurza беше Eberhard Gürtler. Ja smiečach tam ostať jako praktikantka. Wszyscy druzy sú, pak sú oni švábili da učarska ústava a ja neviem, 9 let máš tu měl.